மலையக மக்களை இலங்கையிலிருந்து வெளியேற்றுவோம். மலையக மக்கள் இலங்கைக்கு எதுக்கு? இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு எதுக்கு இந்த மலையக மக்கள்? உங்களுக்கு பெரிய சுமையாக தானே இருக்குது. பேசாமல் வேறு நாட்டுக்காவது அனுப்பிவிடுங்களேன். அப்படி போனாக்க எங்களுக்கு ஏதாவது கொடுத்து எங்களை கொண்டு கொடுங்க. அரசாங்கத்தால் வந்து கொண்டு கொடுங்க. ஒருவேளை நாங்கள் செத்தாத்தா அப்படி நீங்கள் எல்லாம் செய்வீங்களா? எங்களில் யாராவது சாவணுமா? நாங்கள் කෙලිම වෙන කොහරි රටකට ඉන්දියාවට හරි යවලා දැම්ම නම් එච්චරයිනේ ඉවරයිනේ. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන් ඉල්ලනවා වගේ කෑම පාසලක් දෙනකොට වස ටිකක් දීලා හරි ඔහු මරලා දැම්ම නම් ඉවරයිනේ. ඒකනේ මේ මිනිස්සු ඉල්ලන්නේ. ආයිබෝවන් සුබ මධ්‍යහනයක්. එදා ඉඳන් අද වෙනතුරු මේ කඳුකර ජනතාවට හැම නිතරම අපිට දකින්න අහන්න ලැබුණේ අසාධාරණේ විතරයි. කොච්චර ආණ්ඩු මාරු වුණත්, කොච්චර දේශපාලනයේ පක්ෂ ආවත්, කොච්චර දේශපාලඥයන් ආවත්, වසර ගණනාවක ආණ්ඩුව තිබුණත් ලංකාව තුළ අදටත් මේ කඳුකර ජනතාවගේ ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් නැහැ. අද මේ මිනිස්සු ඉන්න තැනක් නැතුව, ඉඩමක් නැහැ, ගෙයක් නැහැ, තිබ්බ තැන් ටික අදද හෙටද කැඩෙන්නේ කියලා තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙන්නේ. මේ මිනිස්සු ඉල්ලනවා එක්කෝ අපිව හොඳ තැනකට ඉඩ සලසලා දෙන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට මොනවා හරි එකක් දාලා කැමට හරි දීලා මොනවා හරි එකක් දාලා දීලා අපිව මරන්න. මං කියන්නේ එහෙමත් කරන්න එපා. උඹලට මේ මිනිසුන්ව පාලනය කරන්න බැරි නම් වෙන කොයි හරි රටකට හරි කතා කරලා යවපල්ලා මේ මිනිසුන්ව. මේ රටෙන් වෙන කොයි හරි රටකට හරි ගිහින් ඒගොල්ලන් ජීවත් වෙයි. මොකද උඹලාට පාලනය කරන්න බැන්න මේ මිනිසුන්ව. ඇත්තටම මේ අර ජීවන් තොණ්ඩමාන් කියන බල්ලෙක් පර බල්ලෙක් ඉන්නවා. තවත් කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවා දේශපාලඥයෝ. ඔක්කොම කාලකන්ණි කම්බ හොරුන්. ওই මිනිසුන්ට එක එක පොරුන්දු දෙනවා, එක එක කතාව කියනවා. නමුත් අන්තිමට මොකද කරන්නේ? ඒ මිනිසුන්ව අමාරුව දාලා සැප විඳිනවා. ඒක තමයි වෙන්නේ. කාලා හිතලා බලන්න දවස ගාන අපි මේ රටවල් වල විදේශගත ශ්‍රමිකයන් අපි විදේශගත වෙලා ලංකාවට ඩොලර් එවනවා වගේම අදටත් අපේ ලංකාවේ නාමය ලෝක පුරාම ඉහළට ගිහින් තිබ්බේ කවුද කියලා අහුවොත් කෙලින්ම කියන්න පුළුවන් කඳුකර ජනතාව කියලා. ඇයි? සිලෝන් ටී. දැන් අදටත් අරාබි ගෙවල් වල පවා දැන් අපේ බාබා වුණත් අදටත් මම දකිනවා කඩවල් වලට ගියහත් චායි සීලානි කියලා තමයි ඉල්ලන්නේ. චායි සීලානි තමයි නම්බර් 1 කියලා කියනවා. කවුරු හරි ගණ්ඩ යනකොටත් ඒක යා හඳුන්වා දෙනවා. මෙන්න මේ බලන්න මේක හොඳයි. මේ චායි එක හොඳයි. සීලානි චායි හොඳයි. එහෙම කියලා කියනවා මේ මිනිස්සයා. ඒ තරමට අද ග්‍රේඩ් එකේ අපේ ලංකාව තියලා තියෙනවා කියන්නේ ඒ කඳුකර ජනතාව. ඔයා මම ගිහින් තේකොළ කැඩුවද නෑනේ. ඒ තේකොළ කඩන මිනිස්සු කඳුකර ජනතාව විතරයි. එතකොට අදටත් ඒ මිනිස්සු ටොන් ගානක තේකොළ කඩලා ඒ රටෙන් අපේ ලංකාවෙන් හදලා මේ විවිධ ලෝකේ හැම රටකටම යවලා ඒකෙන් ඩොලර් ආදායමක් ලංකාවට එනවා කියන්නේ ඒගොල්ලන් ලංකාවේ ඉඳලාම ඩොලර් ගෙන්නන මිනිස්සු. මේ තරම් ලංකාව වෙනුවෙන් කැප කරන ඒ මිනිසුන්ට ලංකාවේ රජයේ අද වෙනතුරු අනුරගේ ආණ්ඩුව ඇතුළු ඉස්සරහා හිටපු ආණ්ඩුව පවා හැම ආණ්ඩුවක්ම සලකන විදිහ මේකයි. නමුත් මම නම් විශේෂයෙන්ම ඉල්ලා සිටිනවා වත්මන් ආණ්ඩුවෙන් කරුණා කරලා මේ මිනිසුන්ට පිහිට වෙන්න. එහෙම නැත්නම් මේ මිනිසුන්ව මේ ලංකාවෙන් කොයි හරි වෙන රටකට හරි යවන්න. එහෙ හරි ගිහිල්ලා මේ මිනිස්සු එහෙ හරි ගිහිල්ලා ජීවත් වෙනවා. මොකද දවස ගාන දැන් මේ මම අවසානට දාන්නම් වීඩියෝ එක මිනිසුන්ගේ මේ ඉස්සරහා මම දැම්ම ෆොටෝ ටිකක් බැලුවද ඔයාලා. එතකොට බලන්න මේ මිනිස්සු අදටත් ලංකාවේ ආපදා තත්ත්වයේ ඇවිල්ලා දැන් මාස එකමාරකට හිටුවේ නේද? දැන් තාමත් මේ මිනිස්සු ඒ ආපදා තත්ත්වෙන් තමයි ඉන්නේ. අදටත් ඉන්න තැනක් නැහැ. ඉන්න තැනෙන් කියනවලු යන්න කියලා. පාසල් වලින් යන්න කියනවලු. කොයි හරි තැනක හිටියාම ඒ තැනත් කියනවලු යන්න කියලා. ගබඩාවල එක එක ස්ටෝර් වල එහෙ මෙහෙ හිටියාම ස්ටේට් වල එයාලත් කියනවලු යන්න කියලා. එතකොට කොහෙද යන්නේ මේ මිනිස්සු? කොහෙද ගිහින් ජීවත් වෙන්නේ? දැනට තාමත් වහිනවා.
දැන් ඉස්සරහට මොනවා වෙයි කියලා දන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. නිලධාරීන් කියනවලු මේ මිලිමීටර් 75කට උඩ ආවොත් ඔයාලා එන්න. අපි මේ දැනට මොන හරි තාවකාලික පාලමක් හදලා දෙන්නම් ඔයගොල්ලන්ට යන්න එන්න. මේකද මේ ආයතන නිලධාරීන් දෙන පොරොන්දුව මේ මිනිසුන්ට. ඇත්තටම මාර වේදනාවක්. ඒ මිනිසුන්ගේ දුක අපේ සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ දුකක් විදියට අපි අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ. මොකද එයාලත් අපේ ලාංකික පුරවැසියන්. වසර ගණනාවක් ලංකාව තුළ ජීවත් වෙන ලංකාව වෙනුවෙන් අදටත් තමන්ගේ දහඩිය මහන්සිය දාන ජනතාව ඒ මිනිස්සු. රස්සාවට විතරක් තමයි කඳුකරෙන් කෙනෙක් හොයන්නේ. කවුරු හරි පිහිටක් වෙන්න නම් හොයනවා කියලා බලමු මේ මිනිසුන්ට වත්මන් ආණ්ඩුවෙන් ලැබෙන පිහිට මොකක්ද කියලා. ඇත්තටම ලංකාවේ මේ ජනතාවට ලැබෙන පිහිට තමයි කවුරු හරි ආණ්ඩුවක් ඇවිල්ලා උදව්වක් කරා කියන ඇත්තටම අපිට විශ්වාස කරන්න පුළුවන් ආණ්ඩුවක් කියලා අපිට පිළිගන්න පුළුවන් ආණ්ඩුවක් කියලා දැනෙන්නේ මේ කඳුකර ජනතාවගේ ප්‍රශ්න ටික ඉවර කරලා දුන්නොත් විතරයි. මොකද අනිත් ප්‍රශ්නවල් හැම දෙයක්ම හැම කාලයකම තිබුණා. ඒක ඉවර කරා. සමහර ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් ලබා දුන්නා. නමුත් මේ කඳුකර ජනතාවගේ ප්‍රශ්න එදා ඉඳලා අද වෙනතුරු ඒ මට්ටමමයි තියෙන්නේ. තවත් පහත් වෙනවා නිසාත් කවදාවත් මේ තවත් වැඩි වෙනවා නිසාත් කවදාවත් අඩු වෙලා නැහැ. මේ මිනිසුන්ගේ තත්ත්වය තවත් පහළටමයි යන්නේ. තවත් අර වලටමයි යන්නේ. දෙවියන් වහන්සේ තමයි ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ මිනිසුන්. පුළුවන් තරම් සපෝට් එකක් දෙන්න, ෂෙයා කරන්න මේ වීඩියෝ එක. බලන්න ඔයාලගේ අදහසත් ලියන්න. දෙවියන් அரசாங்கத்தார்கள் வந்து கொண்டு போடுங்க. ஓட்டு நாங்க வாரீங்க 10 பேர்ல 100 பேர் வாரீங்க. எங்களுக்கு மழை காத்துன்னு வந்து எங்களுக்கு இருக்கல. எங்களுக்கு எஸ்டேட்ல எங்களுக்கு வந்து கேஸ் வந்து ரிப்போர்ட் வந்திருக்குன்னு சொல்லி எங்களை பைபாஸ்ல பாதியால அனுப்பிட்டாங்க. பாதியால அனுப்புறதுக்கு இருக்காங்க. நாங்க எந்த விதமான ரோட்டு இல்ல, ஒண்ணுமே இல்ல. மரம் போட்டு தாரேங்கிறாங்க. அந்த மரத்துல எப்படி நாங்க நடந்து போறது? எங்களுக்கு போயிட்டு நிம்மதி இல்லாத வாழ்க்கை. அப்படி இல்லாடி போனாக்க எங்களுக்கு ஏதாவது கொடுத்து எங்களை கொண்டு போடுங்க. அரசாங்கத்தார்கள் வந்து கொண்டு போடுங்க. ஓட்டு நாங்க வாரீங்க 10 பேர்ல 100 பேர் வாரீங்க. 25,000 கிடைக்கல, 50,000 கிடைக்கல, 10 கோடிங்கிறாங்க. எங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு உதவியும் இல்ல. ஆனா எங்க கோயில மண்டபத்துல வந்து நாங்க இருக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு 3 நேரமும் சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க. எங்களை பாவத்துக்கு எங்களை ஏத்து வச்சிருக்காங்க. மற்றபடி எங்களுக்கு அரசாங்கத்தை பத்தி எங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு உதவிங்கிறதே இல்லைங்க. தயவு செய்து எங்களுக்கு இந்த உதவியை செஞ்சு கொடுங்க. கடந்த 27ஆம் தேதி நாங்க பெரிய ஒரு பாரிய அளவான ஒரு சேதத்துல தான் நாங்க இப்படி ஒரு இடத்துல வந்து தஞ்சை அடைஞ்சிருக்கோம். அது வந்து எங்களுக்கு நிரந்தரம் இல்லாத இடமா எங்களை கொண்டாந்து நிப்பாட்டினாலும் இன்னைக்கு எங்களுக்கு அந்த என்ஆர்ஆர் ரிப்போர்ட் வந்து வீடுகளுக்கு போக சொல்லிட்டாங்க. ஆனா நாங்க எப்படி மறுபடியும் அதே போயிட்டு அந்த பாரிய அளவான சேதத்துல எப்படி போயிட்டு நாங்க வாழணும்னு அந்த அரசாங்கம் எங்களை சொல்லுதுன்னு எங்களுக்கு தெரியல.
அரசாங்கத்தில் உள்ளவங்களோ இல்லாட்டி வேற யாருமே வந்து அந்த இடத்துல இருந்து என்ன நிலைமையில இருக்கோ எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து எதுவும் சொல்லலாம். ஆனா அந்த என்ஆர் ரிப்போர்ட்ல சொல்றாங்க அந்த 75 மில்லிமீட்டருக்கு மழை மேல வந்தா மட்டும் அந்த இடத்துல இருந்து வர சொல்லி. நாங்க எந்த நம்பிக்கையில போயிட்டு அந்த இடத்துல இருக்கிறோம் அப்படின்றத வந்து அந்த அரசாங்கத்தாக்கள் ஏன் யோசிக்க மாட்டேங்கிறாங்க? கொஞ்சம் வந்து பாருங்க, சின்ன சின்ன பிள்ளைங்களை வச்சுக்கிட்டு போறதுக்கு ரோட் இல்லாம வரதுக்கு ரோட் இல்லாம அந்த பக்கம் ரோட்டெல்லாம் பாரியெல்லாம் நான் கீழே இறங்கி இருக்குது. அந்த இடத்துல நாங்க போயிட்டு மறுபடி பாலம் போட்டு தரோம் இருங்கன்னு சொன்னாலும் எங்களால எப்படி நாங்க போயிட்டு இருக்க இயலும்? நிம்மதியான இருக்க இயலுமா? எங்களுக்கு வேற எந்த உதவி செய்யாட்டியும் பரவாயில்ல, அரசாங்கத்துல உள்ளவங்க தயவு செஞ்சு வந்து பாருங்க, பார்த்து எங்களுக்கு ஒரு நல்ல முடிவை தரணும்னு நாங்க வேண்டிக்கிறோம். சின்ன சின்ன பிள்ளைங்களை வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். திடீர்னு 12 மணி வாக்குல நைட்டுக்கெல்லாம் மழை வந்தா நாங்க எப்படி அந்த ரோட்ல தூக்கிக்கிட்டு வாரது? ரோட்டெல்லாம் இருந்த ரோட்டெல்லாம் போயிட்டு மலையோட மலையா போயிட்டு எல்லாமே பெரிய பெரிய ஆறா இருக்கு. அதுல இருந்து பாலை போடுறது வந்து எப்படி நாங்க பாலை போடுவோம்? எஸ்டேட் உள்ளவங்க போயிட்டு பாலை போடுங்கன்னு சொல்றீங்க. எங்கிட்ட இருந்து நாங்க எங்கிட்ட போயிட்டு பாலத்தை போடுவோம்? போடுற பாலம் உறுதியா இல்லைன்னா நாங்க எப்படி மீண்டு வர்றது? ஒருவேளை நாங்க செத்தாத்தா அப்படி நீங்க எல்லாம் செய்வீங்களா? எங்கள யாராவது சாவணுமா? நாங்க அப்படி போயிட்டு இருந்து எங்களுக்கு உயிருக்கு ஒரு உத்தரவாதம் இல்லாம நீங்க போயிட்டு எங்களை எப்படி இருக்க சொல்றீங்க? இதுக்கு ஒழுங்கான ஒரு முடிவு அரசாங்கத்தால சொல்லலன்னு சொன்னா போராட்டம் மட்டும் இல்ல, பாரிய அளவான சேதங்களையும் உயிரிழப்புகளையும் இந்த அரசாங்கம் காங்கிறதுக்கான ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்துவோம் நாங்க.